दोबारा तो किसी लड़की को, कश्मीर की लड़की को और से छेड़ा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों एक यूट्यूबर है जिसका नाम है उमर कुरैशी। दोस्तों इसको एक वीडियो लिया गया और फिर सोशल मीडिया पर अपलोड किया, और दोस्तों फिर उसके साथ क्या किया जाता है आप ये वीडियो क्लिप देखो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है बात सुन मेरी, बात कर रहा हूँ ना मैं बात कर रहा हूँ। लाइव में मतलब लाइव में नहीं आ रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ। लाइव में आया लाइव बहुत लाइव حضور یہ غلط ساری یہ ہاں یہ غلط تھی ساری میں ونزو تھی غلط۔ یہ بندہ فیس بک پہ ویڈیو بنا رہا ہے، اللہ ماشاء اللہ ہمارے کشمیر کا جو ٹیلنٹ ہے نا وہ نکھار رہا ہے۔ گو یم چیز اصل چھنا، یم چیز اصل اگر اس ٹیلنٹ کا نیبرم گھن کنس نش ویڈیو بنانے اس گھو تی جگر اس زانن دہ کم از کم اگر میں گھر پکہ پن خرچہ نیرِ، پیج گژھِ مونیٹائز، لوگ ہمیں دیکھیں گے، ایک پہچان ہمیں نکلے گی۔ ٹھیک، اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے ہم امریکہ کے نہیں ہیں، ہم کشمیر کے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی بہن کی عزت کو اچھالیں یا بموجود غلط ونان ساری کرو بموجود غلط ونان۔ یم بھائی بنو ویڈیو کی دہ برونٹ یہ کور دبئی مز یم ونان یا علیہ ٹھیک تمس پن جذبات یم کور تمس روسٹ پتہ ون غلط چیز، اس کے فیملی پہ کیسا افیکٹ اگر یہ اگر مسلمان وون تہ سا ویڈیوس مز یہ مسلمان امس پزا یہ کرن اور بہت غلط بولا۔ بس امس ونان یوت یوت اچھے دین ونان اگر کور خبر کسا خراب آسہ تمس تھو سا پردہ تی ونان بھائی دین بس ساری اللہ ماشاء اللہ مسلمان رسول پاک امتی ساری ہاں چنا رسول پاک امتی ساری یم اگر تمس کور روسٹ کور میں ونو یہ سون دین دان اجازت۔ اگر سہ ویڈیو وچمت 10,000 لکو یم سہ 10 لچھو لکو، کیا اس بندے نے اس کی عزت اچھالی یا اس کی عزت بچائی؟ ہاں ساری کرتو مہربانی خدا را کت پگہ سانہ بینہ تہ آج سن یوٹیوبر سن فیس بکس پہ تم اگر انسٹاگرامس پہ ریل کھالان تک وچان 10 نفر یا 15 نفر، مگر سن یوٹیوبر ازک تیت یمن سا کانٹینٹ بنان تم تم کران وائرل بیکاز اس کے کچھ ویوز آئیں گے، اس کے لیے ہم کسی لڑکے کا عزت اچھالتے ہیں۔ عمر بھائی وہ کیا ات بارس مز ونان یہ وہ کیا تر بارس ونان لکن کیا عام طور مطلب روسٹ کران ہر کھانا روسٹ کور میں سٹارٹ کیا روسٹ کور بکسن سٹارٹ کن نا تمہ پتہ لوگ مے روسٹ کر گوس بہ مطلب روسٹ کر بہ خالی ونان مطلب اپے بس نا رشی پہ روسٹ کران ونی میں تات پہ اس کا وہ گیوانی سو وائرل گمت نہ ونا تات پہ تمہ پتہ لوگ مے روسٹ کر سٹارٹ مطلب روسٹ کران تمہ پتہ لوگ مے روسٹ سٹارٹ کر چلو مطلب یہ بہت مان مطلب مذاق بناون کنس یہ غلطی میانہ طرف آ جاؤ نا ویڈیو میں آ جاؤ گوڑ بایا یہ کرنے برو پانس وچن کیا نصیحت کر بوز نصیحت کر سس پانس صحیح کیا مے کن اینگلہ باسان گو صحیح ٹھیک کت کن کران کس کوشچن یتن کتا لڑکے یتن کتا لڑکہ اگر یل تروک نا اخن تہ تھونے حقیقت پوز یہ چلان پان ون ویڈیو بناؤن کیا مطلب گو گئی غلطی ام کور تک مکلو سو تو مکلیا دوبارہ تو کسی لڑکی کو، کشمیر کی لڑکی کو اور سے چھیڑا پگہ چین بین پگہ سے دوس بین یا کت بوزو پلیز اٹس مائی ہمبل ریکویسٹ ٹو یو یتنس فیس بک چلاوان یا کنس پن پیج کم از کم کسی بہن کی عزت کو مت اچھالو جیسے اس نے کیا۔
बेने गर अच्छा सारी बेने गर अच्छा पसर कमजन कह कर ड्रामा तो वो तमिस तमाश आसो अम्स वीडियो पे ये श्रीनगर बराबर छुना पन्न बेन तेल बह कर जु टुकर क्या कर आज पर कर जु टुकर। दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो क्लिप देखी होगी कि ये लड़के उसको क्या कहते हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है इसके रिलेटेड आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।